Ito, may aso pala si sir eh. Sir, magkano sa, ano to sir? Aspin lang? Oo. Aspin, no? 300. 300, yan, kahit na ano na dyan, no? Sir, may bawas pa? Oo, may bawas. May bawas, yun, no? Siyempre, lagi may bawas. Ayun, no, dalawa, 650. Ayun, si sir. Ayun, no? Alaga. Pangalaga, ayun, no? Ang ganda. Dito, ma'am, magkano sa ano niyo, ma'am? 500 isa. 500 isa, aspin lang, no? Aspin lang. Dito, ma'am, sa native, Ayan, 250. 250. Mas mura to. 250 isa yan. Dito, 350 Dito isa. 350, medyo malaki, no? Medyo malaki. Ayos. Ano na pangalan nila, ma'am? Marlin. Ma'am Marlin. Si Ma'am Marlin. Thank you, ma'am. Okay. Ayos. Ayun, may halaman dito. Ayun, oh, si sir. Magkano, sir, sa halaman? Sandaan po. Sandaan. Ano tawag yan, sir? Bird's nest po. Gold? Bird's nest. Bird's nest. Natingi na talaga tayo. Ayun, oh. Bili na kayo kay sir. Bird's nest. Sige, sir. Thank you. Ayun, dito. Ayun, dito naman tayo. Ayun, ang lalaki nito, oh. Sir! Sir! Kamusta, sir? Sir, magkano sapato nyo ngayon, sir? 250, babae. 250 babae. Yung barako, Barako, 550. laban. Ayun, oh, malalaki to, oh. May Peking duck ba to, sir? Oo, meron. Ito Peking duck to. Magkano yan, sir? 450 isa. Ayan, 450 sa Peking duck. Ayun, oh. Sa mga native, sir, magkano? 500. Ito, sir, ito 500. Ito, sir, Rhode Island 450. Sa pabo, sir, malalaki to, ah. Magkano to, sir? 1.3. Itong malaki 1.3 isa. Ayun, oh, laki nito, oh. Ito, sir, yung mga iba 1,000 isa. Yung bata. Ayun, oh, lalaki nito, oh. Ayun, oh. Sir, sa Bengala niyo, sir. Bengala 1,000 isa. Ayun, oh, Bengala 1,000 isa. Ayun. Ito si sir. Sir, magkano, sir? Sa ganyan 700 na lang sir, dalawa. 700. Ano ba to, sir? Bantam? Bantam sir. Oo, yan yung purong bantam. Bantam, no? Oo sir. 700, dalawa. Pero dalawang babae yan, sir. Oo sir, babae dalawa. Ayun, no? 700. Mga pure yan kasi sir. Pure pa. Ayun, no? 700, dalawa na, oh. Thank you, sir, ah. Sige sir. Okay. May bawas pa, sir? May bawas pa. Ayun, oh, may bawas pa. 700. May bawas pa. Bantam. Thank you, sir. Ayun, oh, mga nakabili na yata ito sila, sir. Oh, binibenta. Binibenta, sir? Oo. Binibenta? Magkano, sir? 300. 300. Ano to, sir? Aspin. Oo. Pero balbon, no? Yan din, sir. 400. 400 naman to. Ano to, sir? Babae? Oo. May lahi ba to, sir? Oo. Ayun, oh. Ano yung magkapatid? Oo, Magkapatid. Ito 300 lang. Ito 400, oh. Ayun, oh. Ayos. Ayan, mga kadudski, oh. Budget meal. Mura-mura. Sige, sir. Thank you. Ayun, oh. Ang dami dito. Mga... Ito, mga ano lang to, native. Tapos, pako. Marami talaga ngayon, mga kadudski. Ayun. Sir, magkano, sir? 150 isa, sir. 150 isa. Oh, talagang nagmura ngayon ng mga kalapati, mga kadudski. May bawas pa yan. May bawas pa. Anong laki nito? Anong mga lahi yan, sir? Ano lang, boss? Mistis lang. Piso. Dito, sir, may wala. White, ano? Real tuner. Magkano dyan, sir? 300 dalawa. 300. Ayun, nagpapili. Ha? Ayan, oh. Hindi na pares pa yan po, sir. Ano, 150 lang. 300. Ayan, nandito si sir. Sir, sa Sirama, sir. Ay, ano to, Bantam. Magkano, sir? Ayan, oh. Ayan, oh. Ito, ang liit ito.
Paras din din sir. 700. Yes sir. Ito sir, 700 din. Paris din sir. Paris na pala yun. Ayun o. Ilang taon na ilang buwan na to sir? 5 months din malaki. 3 months, 5 months oh. 700. Anong lahi ito sir? Drama. Serama no, yun oh. Ito sir, Orange. Cornish. Bata pa to. Magkano sa Cornish sir? 500. Tapos 700 ito. Ito, bantad. Ayun oh. So ito maganda to, Serama. 700 pares na. Pare, may tigil mo pare. Ayun oh. Pre, may tigil mo sa dito pare. Ayos. Ayun oh. Sir. Ma'am, ito. Nandito na si ma'am. Ito, 280 isa. 280 isa. Oh, Sa native. native. Ayun, Pero ito. ito malaki, 400. 400. 400. Ayun. Ito Ito ma'am. 800. 800 yan. Ito ma'am, itong malaki. Yan, 1.5. 1.5 naman. Yan. Ayan, Ito malaki. mga patong, ano, 250. 250. Mga inahin. Isa. Pag barako ma'am, Barato, 300. 300. Oh, mas mura dito kay Lamon. Sa ganso, Sa ganso, 2.5 Paris. 2.5 pares. 3,000 yung malaki. 3,000 naman yung malaki doon. Opo. Yung puti. Opo. Ayun oh. Murang-mura na yan. Ayun. Ma'am, sa ano? Yung ano, aso. 250. 250. Ayun, Astin lang to ma'am. 250. Ayun oh. Parang mura kaya ma'am. Ma'am Isabel, thank you ma'am. Ito, nandito naman si Sir. Sir Joel. Kalimutan ko na pangalan. Sir, good morning. Ayun. May ano sir? Pantail ba to sir? Magkano dito sir? Walang yan. 500 Paris. Pares na, 500. Pantail oh. Ito sir, anong ano po? German din. Ano lang to? Magkano sir dito? 100 lang yan. Ito sir? 100 din sibong. Ay, mas bata to. Pero 100 rin. Ayun oh. Ito sir, bantam. Bandom. Magkano sir? 1 Paris. 1 Pares. Ayun oh. Daming magaganda ngayon na ano, pang display. Ito sir, Kung din yan, bandom din yan, 350 dalawa. abantam pero mas bata. Oh, bata pa. Ayan oh, 350, dalawa na agad eh. Ang mura ngayon na. Oh, mura na lang. tayo. So yun, mura ngayon ito. Ito pa, rabbit si sir. Rabbit sir. Palaspas. 1-2. 1-2. Palaspas. Ano yan, lahat na? Pares yan sir. Pares, 1-2. Pares. Lahat na yan po sir. Ah, lahat na. Lahat na yan sir. Ay, ito lahat na. 1-2, palaspas nga pala. Palaspas na lang sir. Anong lahi ito sir? Anong lahi? Upgraded New Zealand. Upgraded New Zealand. 1-2, lahat na pala. Lahat na. 1-2 sir. Ilang months na sir? Breeders pa lang malalaki na. Pero yung mga tatay niyan, crossbreed po. Ah, crossbreed. So lumalaki yan, 2 months pa lang. 2 months pa lang po yan sir. Ayun oh. Yung mga kaduski, mura na to kasi ano eh. Ang nanay niyan sir, ang nanay niyan si Chinchilla. Kasi ibang ano yun, klase. Oh, pero upgraded New Zealand pa rin yun. Upgraded New Zealand. Lumalaki yan sir no. Lumalaki mga ganyang kalaki sir. Pang meat type. Opo. Ayun oh. Ito yung mabilis na ibenta sir. Ayun. Ano pangalan nila sir? Ako po, Justin. Justin. Opo. Ayun, thank you sir ah. Okay, no problem sir. Okay. Ayun oh. Ay sir. Ay sir, ano ito si sir? vlog yun, sir. Ayun oh, thank you sir. Shout out sir. Sa asawa ko, si Van. Naporte sa kampo. Ayun oh. Ayun sir, thank you. Ayun, dito naman tayo kay sir oh. Sir, magkano sir? 900 pares. Oh, mag-asawa niya. Ang ganda ng kulay nito, pero New Zealand. New Zealand to sir. Ayun oh, breeder na sir, asawa na. 900. May bawas pa sir? Oh, may bawas pa, 800 na lang. Ayun. Ayun, thank you sir. Ano pangalan nila sir? Sir William, thank you sir ah. Okay. Ayun. Sir, anong pangalan nila sir? Gary Ocampo. Sir Gary, ayun oh, si Sir Gary. Shout out kay La Ma'am, asawa ni Sir. Ayun oh. Sir, thank you. Okay. Ayun oh.
Meanwhile. Nyo? Oo. Ayun. Sir, kuha ka na, sir. Wala pamili. Ayun oh, nakabenta yata si sir. Ito sir, pag dito sir, 300 pares. 300 pares. Ayun. Ito sir, Yan. 1.5. Dalawa. 1.5 dalawa pares. Dito sir, ito yun. 1.2. 1.2. Ato, mas mura. Ayun, parehas na bantam yan. Oh. Sir Joel, thank you sir. Okay. Ayos. So yung mga kadeski, oh, may mga ano rin dito, mga singsing, mga accessories din dito. Ayun oh, si sir. Ayun, may ibon dito. So, ang daming bago. Ang daming bago rito. Ayun, kaya sir, tanong tayo. Ito, sir, Ayun. yung mga kwan. Ito, makukulay oh. Oo, makukulay. Ano to sir? Broiler. Hindi. Ay hindi. Ay, yung ano pala to no? Yung kanya, yung white dragon. White Leghorn. Magkano dito sir? 25 lang. 25. Kahit na anong kulay na dyan. Tanong kulay na Yeah. yan. Huwag na yung rabbit, ha? Huwag lang yung rabbit. Sir, may ano na yun no? Kasamang May kasama na lagayan yun. lagaya no? Yan yung pambata o 25. Meron din sila dito mga birds. Ito sir, yung ano Martinez yan. Martinez. Magkano dyan sir? 1 may kasama ng bahay, oh. Ay ito, kasama na rin. Ayun oh, lahat kasama na rito. 1, 2. Ito sir, anong tawag dito sir? African. African lovebirds. Oo. Ayan yung adds 1 lang yan sir. Aswan. Ayun oh, magkano po dito sir? Mura lang yan. 700. 700 isa. Oo. Ayun oh. Ito sir, adds 2. Hindi. Hindi. Ano to? Mga parakit. Parakit. Ayun oh. Magkano dito sir? Yan, 500 pares. Pares nga 500 oh. Ayun oh. Ito sir, parehas na rin to. Yan ang Alps 2. Alps 2 ito naman. Magkano sa Alps 2? 1 pares. 1 2 pares. Mas mahal. Ito mga parakit. Ito sir, itong mga ano, Ayan, maya lang yan. Maya. Magkano sir? 50. 50 isa. Isa. May kasama ng ano yan oh. Kasama ng bahay. Bahay na naman. Siyempre dito, murang-mura dito mga kadudski oh. Meron ka ng ibon, may bahay ka pa. Oo. Yun oh. Pwede mo lagyan ng sing-sing. Oh, yung mga singsing na dito. Ayan. Vitamin. pangalan mo sa akin? Kadudski sir, kadudski. Yung ibang kulay sir, parehas rin yan? Oh, Maya. Ayun oh. 50 lang, ayan oh. Ito yung mga kulungan oh. Okay, ibon. Wala kang big bird na ibon. Ayun. Thank you sir. Thank you. Thank you. So nyo rito sir? Hindi, din na yan. Masaya. Dito tayo kay sir. Magkano sa rabbit sir? 650 na pares. 650 pares na. Ano to sir? New Zealand? Ano po? Lion tapos Lionhead. Ayun. Mixed breed. Lionhead. Oh, may Lionhead. Oh. Ilang months na to sir? Pagki 3 months na. 3 months. 650 pares na. Ayan oh. 650. Ito mas malaki. Magkano dito sir? Ano po dyan? 600. Pares? Isa lang, 600. Ay, oo, breeder cage. Ito pala, 650. Mga kadulski, dalawa. Pares. Ito, 600. Ayun, no? Yan, mga breeders na yan. May bawas pa, sir? Bawas. Meron pa. Meron pa. Ay, last price na po pala yung 600. Sagad na pala yung mga 600, mga kadulski. Thank you, sir. Ayos. Ito, dito naman, oh, mga kalapati. Kanino yung kalapati? Ay, ano yun? Bugo? Bugo yan, no? Ayun, may bugo doon. Kaso wala yung nagbibenta eh. Ito. Ah, 20 lang po. Ayun, mga kadulski, ang daming mga kalapati ngayon, mga kadulski, murang-mura. Ayun, si sir, oh. Magkano sa kalapati, sir? 100 lang sir. Magkano, sir? 200 isa. Ayun, oh. Thank you, sir, ah. Okay. Ayun, ang dami pa talaga rito, mga kadulski. Kukulangan na naman yung ating, mga
battery. Ayun oh, ang dami talaga rito. Ayun, mga... Ayun, may ibang klase rito. Sir, good morning. Ay, si ano pala to, si Sir eh. Sir, yung kalapati niyo sir, magkano? Itong, ano ba tawag dito sir? Cappuccino. Cappuccino. Ayan yung may balahibo sa ano, liig na ano, maganda. Magkano dyan sir? 1,000. 1,000 isa. Pares na. Ayan yung cappuccino. 1,000 pares na oh. Sa mga iba sir, May 500. 500 isa. Isang piraso. Ayan oh. So yun lang ang iba. Ayan oh, cappuccino. Ito sir, sa ano? Serama, 800. Serama 800. Isang piraso 800 oh, Serama. Ayan oh. Rabbit. Sa rabbit sir, 50 isa. 50. Tala ko 50 isa eh, linuloko tayo din sir, 300. Yung kids lang, yung kids. Ay yung ano, yung anak no? Ito yung ano sir, malaki. Pag yung Ayan yung nanay nila. nanay, malaki. Pag yung nanay, 700. 700. Ayun no, 300 yung mga bata. Ilang buwan na yan sir? Magdadala pa lang. Ayan, magdadala pa lang. Ayun no. Ayun no, meron pang gansa dito si sir. Sa gansa sir, magkano? 1,2 pataas, sir. 1-2 pataas yan, oh, malalaki yun. Sa yung sa barako sir, yun oh, may nag-iisang 1.5 tong barako. Yung pato? Yung pato, Ay, 550, akala ko 1.5. ayun na yung balakong gabi. Yan, pag ganito ganso barako, 1.5. Pag yung ano, 550 lang yun. Oh. Ayun oh. Thank you sir. Sir, magkano sa kalapati niyo sir? Depende rin sa klase, may tag-1,000 pares. May tag 1,000 pares. Ano to? Magagandang klase yata to sir. Anong mga klase yan sir? Yellow chip, saka Yellow chip. Saka opal. Opal Indigo. Ayun oh, bago na naman to mga Kadutski. Hindi tayo marunong sa mga breeds kaya ano. Pero ito, sabi ko kasi 1,000 pares. Ayun, medyo mahal to kasi yung mga iba 100 lang eh. Ibang klase to mga Kadutski. Ayan oh. Kaya may gusto kayo dyan, 1,000 pares. May bawas pa sir? Meron pa. Meron pa naman bawas. Thank you sir. Okay. Dito naman tayo. Ayun, ang dami pa rin dito. Ito may ito. Ding, magkano dito? 500. Anong klase to? Basilan. Ayun oh, layo nito. Basilan pa nang galing oh. 500. Ayun, ito yung tuta mo. 1,000. Anong lahi niyan? Labrador. Ayun oh. Tingnan nga natin. Ay, tulog. Ito Labrador. Ano to? Pure breed? Hindi. Labrador. Ayun oh. Thank you Kenneth ha. Okay. Ayun dito may mga puting ano. Ito lion head yata to. Ayun oh. Lion head sir no. Magkano sir dito? 1,000. Itong dalawa na. Ayun oh, mga pares na oh. Dito sir, 100 lang yan. pares sir. Yan, apat. Ayan na lahat, 600. Ayan oh. Ayun mga Kadutski, 600 lang oh, apat na agad. New Zealand sir no. Ayun oh. Tapos dito ma'am. Ayun si sir. Sir. Kumusta sir? Ito sir, magkano sa ano? 200, 1,000 yung Rhode Island red. Rhode Island red. Itong ano yung BPR. PBR yan sir no? Apo. Magkano sa ganyan sir? Bali, magkano din? 1,000 yung sabi ko dun. 1,000. Apo. Ano sir, pares yun? Hindi, isa lang yun. Isa pa lang. Isa lang. Ayun, PBR. F1 kali. F1 kali, 1,000 isa. Ayun, F1 kali naman. 1,000 isa. Ayun, no? Ayun, ito yung pala yun. Thank you sir. Ito, meron din kakaiba rito.
Ayun, no. Sir. Kakaiba to, ano to? Anong tawag dito, sir? Kalapating lawin. Kalapating lawin. Ito. Medyo busy pa siya na ano. Ito, meron din. Ito, merong Chinese. Sir, sa inyo, sir. Opo. Sir, good morning. Magkano sa ano? 150 sa boss. Silky chicken yung tawag. Okay. 150? Isang peraso. Isang piraso. Mura. Pero ilang buwan na ba yan, sir? 1 and 2 weeks. 1 month and 2 weeks. 1 month. 150 isa na lang. Mura yun, sir, no? Oo, mura na. Mura na yan kasi. Puno ito, ubos na. Ubus na, oh. Yan, mahal yan mga kadudski. Dito, 150 lang. Isang piraso. Ito, sir, Abs 2. Abs 2. Magkano, sir? 600 isa. 1 to pares. 1 to Paris. Ayun, no? Ayun. Sige, sir, thank you. Ayun, no, dito tayo kaila sir. Sir, magkano sa ano, sir? Ano to, sir? Pantain? Magkano, sir? 2K pares. Pares na yun, 2K. Ayun, no, 2K yung mga kadudski, oh. Pantain. Ayun yung pantain. 2K. Dito, sir, sa Bengala. Gala. 3.5 apat na. Ayun, no, 3.5 apat na mga kadudski. Ayun, mura na rin yan kasi mahal daw tong puting ano eh, Bengala eh. Ayun, no. Ito, sir, ano to, sir? May tip? Bantam? Bantam, opo. Bantam? Magkano, sir? Banda na lang po isa. 500 isa. Ayun, no. Ayos. Ayun, no, dito tayo kaila sir, malalaking ano, aso. Ayun, no, good morning, sir. Magkano, sir? 2,000 sir. 2,000. sir. Anong lahi nito, sir? Labrador sir. Labrador. Ano, sir? Pure breed yung Labrador? First breed yun, yung mama niya, kung yan sir, Golden Labrador. Malalaki to, sir, no? Malaki yan sir. Ilang buwan na yan, sir? 2 buwan pa lang yun sir. 2 buwan. Ano, sir? May babae, lalaki? Opo, 2 babae, 2 lalaki sir. Ayun. Magkano, sir? 2,000 sir. 2,000. Ayun, oh, ito mga kadudski, mixed breed, 2,000. Malalaking klase to. Ayun, sir, may bawas pa, sir? May bawas pa naman May sir. bawas pa, ayun, oh. Thank you, sir. Thank you. Ayun, dito naman tayo kay Sir, oh. Sir Jesus. Nandito si Sir Jesus. Ayun, Rhode Island, oh, original. Sir, kamusta, sir? Good morning. Ayun, oh, wow, sir. Magkano kayo, sir? Rhode Island, saka PBR, saka Black Turner. Ayun, ang dami palang klase ngayon. Oo, saka Sinky. Sinky yung dalawa dyan na mag-asawa. Ay, ito, merong ano, Sinky. silky yun. Yung silky chicken. Chinese chicken, sabi nila rin, sir, no? Gamot yan eh. Gamot po yan pa. Ayun, oh. Itong silky, sir, magkano? 110 ang bigay ko dyan. 110. Tapos, may PBR kayo, sir? Oo. Ito PBR. Saan yung PBR dyan, sir? Ayun, oh, lalabas ni sir. Yan. Ito ang PBR. Yan ang PBR na sisiw. Ayan, oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aw, nanulok. Magkano yun, sir? Ito naman ang Black Turner. Ito, may black astrolog si sir. Ay, magkano yung PBR, sir? 120 benta ko. 120. Itong black astrolog, magkano to, sir? 120 bigay ko. 120 rin. Ah, lahat yan. Ayun, oh, 120. Haba ano ng klase, may black astrolog. May PBR, may Rhode Island. Ito, may malaki to. Ito, Rhode Island to, no, sir? Rhode Island po yan. Magkano to, sir? Ano lang po yan? 1,000 lang po yan. 1,000. Ito, pang ano, tandang. Ayan, akala ko hindi nakatali. Nakahawak na pala si sir. Akala ko, napakawalan lang. Ayun, oh. Yung kay Sir Jesus tayo. Thank you, sir. Okay.